तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला इंडिजिनस टेलिभिजन नेवा सरोकार जजो श्वेत लंसना दिमिचित डगलापा जी श्री कृष्ण महर्जन पाके जुजुलपा लस्को स्नापा अभिवादन नात्न थौ नेवा सरोकार जजुले थजोगु प्रसंग जनेगदु सोनिगया नेवाट आदिवासी ख अले सोनिगय आदिवासी नेवाटेस थगुए कथा सभ्यता विकास नवेचुगु संस्कृति हनावेचुगु ठोइले नेवाटेगु थिति बस्ती थथगु कथा संस्कृति त निरन्तर त ब्याचुगु अवस्था छगु नेवाटेगु बस्ती गुगु बस्ती छगु इ आय अवस्था राष्ट्रिय गौरवीय योजना त न्याउ खुगु छगु थासे लावे व गण कनेवना ठो सभ्यता वो ठे वो नेवाटेगु समाज संकते लाइगुजक मखुला दगा न्हेस बलना चुगदो वो ठे ख ऐतिहासिक नफा सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण गु यला जिल्ला दुनी लागु नेवा बस्ती ख खोनाया बस्ती छगु तस्क फ्लांगु बस्ती ख लिपांगु इलेवया राज्य पक्षी अन विभिन्न परियोजना त हया चुंगदु कि वो परियोजना त संचालन एक बिक मुखु वो एकेडमी खु नेवाटे त विस्थापित एकेडमी खुटका अभियान हकीगु अले अने स्थानीय मनु त सक्रिय ज्याचना दिगदो वो अभियान त मध्ये छम अनि स्थानीयवासी अशोज कुमार महर्जन त बना दिगदु वे कलेस्नियन गुन बख्ने अशोज कुमार जी दक्न पठाउ ज्याजले छिटो जोजोलपा लस्कुस्नतना जोजोलपा छिकपिन स चाहिँ गु कथा युपति खोना वयाचौपति परियोजना ख वो परियोजना त स्वीकार्य नामदल छौ परियोजना ढाबले फास्ट ट्र्याक द्रुत गति मुनिपति तरैले जोरेजीपति लन्डेकीपति मेगु हाइटेन्सन लाइनपति ख मेगु बागमती करिडोर ख अन हाक्न चाहिँ रेल मार्ग ख अन बाहिरी चक्करपट्टि ख ठोड्डक्कु परियोजना खोना लाइजुल खोनाइपट्टि करिब 5000 रोपनी गु खेती योग्य जमिन बुझाइना न्याचो जमिन यदि ठोडको परियोजना लाद्दासा 50% बच्ची जग्गा चाहिँ लै लाइगुजुल वो कारण विमुखका छिकिन्छ विरोध नदिगदो वास्तवमे ठोकै अर्थ चाहिँ जग्गा लै लाइगुजुल अले चाहिँ लयन नजुजुल नु ढंग बस्ती विकास जुजुल अनचबी मुन बुझाइना ने मुखनि तै ल्याख चाहिँ ठो विरोधी नादि खकी छुख ठो विरोधी यो संगो कोण चाहिँ ठो विरोधका छगो फास्ट ट्रैक तो है नेपाल सरकार सही तरीका है माओ चुदु वो सही तरीका मौलो देवले खोखनै जनता फास्ट ट्रैक तो सिफारिस बिउ ले 21 साल नाबे अनुसार खुशी ठसित उनी दिया बिउ छ तर बिचे नेपाल सरकारी पाके जो डीपीआर तयार छ ओके चाहिँ खोखनै त गर्छल राछ खोखनै पनि पुरातात्विक क्षेत्र लाका वनका वो जीवले सुखण्ड राछ खोनै पनि मानव कि कोदेशियो जो सिविलाइजेशन जो छ सभ्यता दु अन्यो नामायोपट्टि वो सभ्यता दुपट्टि शहर जो आज तोफिया छ न वो सभ्यता नष्ट जियो ल वो यो समग्र रूपमा नेवाटेपट्टि आटक गुल्न बस्ती विकास जुया होला छौ सिविलाइजेसन नेवाटे यो शहर लेना चाउँदो वो यो कुदेश ख हैन ओए मरे रुंगाला नेवाटे यो आछुले छ इतिहास छुदो प्लाउची छुदो होला छुन मरो चिके हैन जिमे थन नाबान्या चुनाया जो विषय ल खट जिमे 32000 वर्ष न्याने थन दुटी छु विवाद मन त तर जेसा म्यो या अपनी आर्कियोलॉजिकल त जापानीज त या अपनी रिसर्च त चाहिँ माने हेल्थ मायाले पनि खनाउ बोल्ने छ दलबोडी सासकी 30000 वर्ष न्या कटवाल द जेसा कुरुवा द त ज्यादा उगे पनि 10000 वर्ष लिबा चाहिँ छुजला रासा हाना चोबार त ज्यादा तले वो बिचै पनि क्याल्कुलेसन क्यालेला थन जो 32000 वर्ष पनि सिविलाइजेसन पनि खौया छ बस्ती विकास खौया छ वो रेला कोदेश सूर्य चोबार पना दबले पनि विषय ल खट चोबार कोही पनि जो कोदेश दिया विषय होला वो देश देउल अनुछुते देशे दुजुला तले अठेला कोदेश दिया डाउ विषय ल मुक्त नि तर छौ सहरे छुते दु वो यो नेपाली सिविलाइजेसन ख फास्ट ट्र्याक नापा चाहिँ नेपाल सरकारमा ट्विटर चाहिँ संरक्षण यामा नापा खोनाइबी मनोद जो खोनाइबी जनता दु किसान दु आदिवासी दु इमसा कृषि पेशाना जोले चाहिँ नु पेशा चाहिँ इबी ट्रान्सफर्मेसन जिमा मक्सद चाहिँ छिना नै हो वो वेबले मुआवजा कयाना सु फाइदा मरो तले मेरो पेशा या फससक थयो जीवन त जुजुल्ने सो जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ ट्रान्सफर जुयाउने अवस्था हो मक्सला थो पेशा वो मुआवजा कयाल थन अन्डे जुजुला खोने जनसंख्या अथवा खोने हरेक पक्ष चाहिँ सांस्कृतिक भाषिक अथवा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक दक तरिका चाहिँ अन्त्य जुजुला
ठोकार्न चाहिँ थो विरोध चाहिँ हो गुको त छि चाहिँ कुदेश अर्थात कोदेश युति सभ्यता यु खलना दिल गु ठा चाहिँ कुदेश देगा ढ्याचुङ ख ओडे खोना पुए जुल खोना पुए गु चाहिँ सिकली छिनि न्यु ठा वो ठासे नाब चाहिँ छौको ठ युति अन गा छुछु लुयाउल दगान खन्त वो ख वो ठा गन्यु ठहरगा चाहिँ आ चाहिँ छु नाब अन सहरे दु ठा खल वो सहरे दु अयो आधार छुलेस ओके आधार मध्ये छौ जिन खोनाइ विषय 67 साल नसम्म भन्छ रिसर्च याना खोकना एउटा कोदेश विषय वो रिसर्च याना क्रममा चाहिँ अन भुन्ज्याएबले लुयाओ पनि छि दलुज राइने गनेडियो दुप्नी दलुज होलगा नापा चाहिँ अनि पनि होल वो शब्द यो पनि जुन दुनी व्याख्या त कयाएगा शब्द व्याख्या कयाले छुखनु रासा प्रोफेसर मृगनलाल सिंह पनि जो थेसिस दो वो थेसिस छ कि नेपालले बस्ती सोहु तरिका चुनि सूर्यट वडियो ठने दठु कोने हैन नेवाट कुए न चुन दठि न चुन ठने न चुन ठन यो ठठ्याठ्या न चुन बिचे न चुन र कोठ्याठ्या न चुन हैन कोठ्याउ उपदेका यो डकले कोठ्याउ भुवा दियो छोरा चाहिँ खोने ख उ खोने ख हैन उ खोने दुब्ने विकास ला मिगयो पनि थने पनि सिभिलाइजेसन सुरजुबले नि चाहिँ विकास खने हैन वो चीज त प्रमाणित जुया आ घण्टाको ठ्यौ अवस्था रहछ सांस्कृतिक पुनर्जागरण नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण मार्फत ओके निवेदन सिफारिस कया पुरातत्व विभागमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बिरुङको अवस्था नापा वो प्रारम्भिक प्रतिवेदन ढुङ्गा पुरातत्व विभाग आ ओठखन नियाटा चाहिँ सिफारिस चाहिँ ढगा ढाबले छिस वना सिफारिस छैन इमटा बिरुङको हैन वो ओठखन नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ वो दुगा आ इमसना छौ चीज जो लुका यंगो पनि अनबोलले जीवले वि अक इमि सर्वे यावले वन बे छौ चीज जुनाउन वन बार्से चान्चन वर्ष फुवा पनि चीज त छको जुनाउन भएको छ डाले छकला उल्मसी टडो शहरले बने जोलो मखो निर्माण जोलो मखो तले विस्तारमा विकास जुन जुन पनि विषय खने ठौ वो 4-500 रु पनि जग्गा दो पनि सिभिलाइजेसन नेपालले गनौ मरो त्यसमा मन्जुदारी पनि नमुना क्या चाहिँ बारम्बार आर्मी डेट न रह्यो दो ब्रिटिश त हे पाकिस्तानी रेल इन्यू क्रमे जो हरप्पा सिभिलाइजेसन वो मन्जुदार लुल वो ठाउँ पनि युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लाटा वो चाहिँ आर्यन अथवा अहिर वंश बिनु छौ सिभिलाइजेसन 5000 वर्ष न्यायो पनि जुन तरिका लुल उइटा संरक्षण याटा र डाइभर्ट याट्ने रेलवे ट्र्याक चेन्ज याटा ताले ठन्न वो खुशी न वो ना वो जुन कोदेशी पनि जो सिभिलाइजेसन दो उइटा न संरक्षण न उठखन याटा रासा ठो नेपाली इतिहास न बचेजी नेवाडे इतिहास न बचेजी ठो चीज चाहिँ नस्ते हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट नै हेर्नु भयो तर वेकअप चाहिँ छुके तयार मरु आछ फास्ट ट्र्याक लेख्युले तयार जनरेटर र मुआवजा बिउले तयार अनि यो पनि सांस्कृतिक व प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षण यात्रा तयार मरु अरे जियो विस्तार वो जियो गाल जिमे अटोमेटिकली विस्थापित जियो न खट्ने विस्थापित विषय न वके पनि छु सम्बोधन या प्लान गरौ नबानसा माग ट्याट वो जो कारण ठोची चाहिँ जायज अच्छी टाइटल की छौको ठ फास्ट ट्र्याक युपटी बागमती करिडोर युपटी खजुलगा आ अनल छिकबिन स्वावटी रिचेज चाहिँ हाइटेन्सन लाइन युपटी खण्डु अले हाक्न चाहिँ बाहिरी चक्रपटी खण्डु वे बिन्दु चाहिँ सुरजुइरगा ढेचुपटी ठोक गजौपटी खलेसा वन घण्टा लाइपटी खछिक्नु आटकैपटी वो तयारीको ठ याबले चाहिँ घण्टा लाना छौ खण्डु अब तयारीको ठाउँ सरकारी पाखे 0 पोइन्ट दियो वो प्याराडम्पिङ लागि खोने नापे जग्गा अधिकारी आठ्यापटी अन 0 पोइन्ट मानेन रोडु वो 0 पोइन्ट मानेन सरकार गनो वइराछ खोक्ने पनि वो खा पुखो दियो ढोका बिन्छ पनि पुखो वो पुखो जुना चाहिँ बुङ्गे पनि झनै बच्ची बस्ती चाहिँ लागाके अहिले वो तरिका उनी पनि वो आउटडोर रिङ रोड प्लान दु अहिले हाइड्रेसन लाइन जुन तरिका वो आज दु ओके पनि समस्या त तडो समस्या गाना ओके 25 मिटर जग्गा दायाँ बायाँ छुए या मरो नापा ओके पनि जुन साइड इफेक्ट दुने साइड इफेक्ट एउटा ठजो टर्नल के ओके वो टाइममा पत्रिका न प्याउल 67 साल बाके जिसो वो खोक्ना इनाना बिया वो हाइड्रेसन लाइन कुए जिबी मोनोटो चोन्या रास जियो बडी टेस्ट पिन तला टेस्ट पिन चाहिँ आनो चाहिँ हैन सरकार गयो तरिका व्यवस्थित यामा आउट हेछि ल सोचे या मल्ने हैन वो कारण उ टाइममा विरोध जो वे क्रमे खोक्ना छौ टावर देको वो टावर जिसो कोठ्यो न खाउ टाइममा अनि उडे जुन सचेत युवाटा छ वो टावर कोठे रुंगा अनुवेड ठागु नापा हर्सिटी जो सब स्टेशन टेउ खंचलो उब्ले वो सब स्टेशन यो पनि विरोध न हुने जो टाफिले जिसो टावर छ कोठे दिनु र लिबो बिजे होया चाहिँ वो मुआवजा कम्प्रोमाइज जुया चाहिँ अन्डा छ दङ टुङे जुल तर उइरा चाहिँ साइड या मा साइड या मा उइरा बस्ती दुनिया छ हो कुनै नु बस्ती विकास जो थासे वो तार यहाँ मिले म 132 केबी हो हाना वो न गयो घुमरो तरिका हल्ला छ कुले खानी पनि वो
वेटालो फर्बिङ क्वामेजी हुने सिधा वे सब स्टेशन छम्बिन टेज्यू लेलिन टेज्यू बस्ती मोर्था डेमाल्ने बोडी होला अनलाइन डिस्ट्रिब्यूशन यहाँ जुजिस त्यसलाई वो तरिका न ओके डिभिडे मजोगा वो जाना उब्लेने सेमले थो संघर्ष का झने थो 10-12 वर्ष दिएको थो संघर्ष आ गुगु ठाउँपट्टि अन चाहिँ विभिन्न परियोजना त वयात्न आ ठो छौ नब म्यौ सनाव्यात्न म्यौ ठप ठप ज्याव्यात्न ठोल्या खाउ सोबले चाहिँ आ अन जगैपट्टि स्थिति छुडले छ आ जग्गा चाहिँ न्याय म्युनिसी छन्द न्युनिसी के छुज्या चौंदो अनिपट्टि जग्गा सरकार त टोडौं सरकार नेवाडे जग्गा लिकायो जगे सोच ख ठन घटना चाहिँ नेवाडे र विस्थापित एउटै सोच चाहे इमसँग बाइ हुकर बाइ कुक एना चाहिँ गया चौंटी अवस्था त ठगे चाहिँ मुख्य विषय छ आयो अवस्था चाहिँ सरकारी पनि एकदम लाचारीपन सरकार चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ थो मानवीयता मरुप्ने सरकार ढालो पनि जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी मजो सरकार छा ढालो हेरा छ भूकम्प वया खुनाइ पनि छिमोर्का टप गया छिमोरु इले छेदनमा वोवी खास थके गामे दनि सिबे मालक छे बस्ती विकास या खस नौदरीगा सेफ्टी तरिका चुनि खस अनचुनमा हो फाटे चुनमा सरकार सुरा चाहिँ स्मार्ट सिटी देख्यो ड्या वो जग्गा छे दनमरु नियम टेबल छु छिटा आ छे वो जग्गा दनमरे रुंगा आ गामे जो छे दनमर छ थन गामे पनि छे दनि पनि अवस्था न गर्था वो जिउ पनि गो जो चाड गर दुन लाउ ज्या नापिए मुजो छ ओ नापी मुजो इतिहास छ छुटी दने हाना छा मुजलो दियो दिन आ नापी मुजो छेदन त थय वे छेदन मख सरकार स्मार्ट सिटी ना रोकेना ओके चाहिँ छेदन मख वो बुमिया चाहिँ थन गामे देशे दुनी छेदन मख अवस्था सरकार छुए ओपन मयार छ भूकम्प यो परिस्थितिलाई फास्ट ट्र्याक जगन अधिकारी सूचना पिकालौ नापन छ आस्के बाकी दु जग्गा जो दु उके न स्मार्ट सिटी नाममा चाहिँ रोक ट्याबले ठप्ने छ छे देख मख ठयो तरिका चाहिँ तर्याजकै भिडिया होला खुनै जनता चाहिँ तर्याजकै भिडियामा होला उ फाटेछौँ जग्गा मिए होला त्यसलाई छु तरिका चाहिँ उ खुनै पनि जग्गा चाहिँ मडेकी सरकारी योजना गर्छ थो तरिका झिस आठ ठुया वाचेको ढुङ्गा ज्या नेपाल संस्कृति पुनर्जागरण मार्फत चाहिँ त्यो विरोधी हो छुनो चिजना राजनीतिक मौंग रूप मौंग न नेपाल सरकारमा नि म जे समुदाय न न्याकै खला न्यू अवस्थाले म हो राजनीतिक रूपमा ठिरा हलियामा आडे तरिका चाहिँ हो विषय छि थोइले सोचना दिगदु नेवा सरोकार ज्याजुले थौं खोना या नेवाटेगु पीडा गु समस्या ख अन वेचुंगु चुनौती त ख विभिन्न परियोजना या पाखे वेचुंगु योजना त वेचुंगु इले अञ्चमसँग सयना चुनमागु अञ्चम संघर्षना चुंगु लगाइते विषयले सला बेगुजल आजको दिपालिपा ल्याउँदनिगु आ वेकअप छुयाना दि अञ्चमनो भावना छुखले साथ जनता त दको संगठित जुया चाहिँ छौको थ दबाव बिन्ती ह्याउना छन दि दुकिमरु या चाहिँ जग्गै बहा ठाउना हाक्न मेगु थ विकास जुया चौंदु छुदु ओ विषयले सला पाख्यो ने जीवु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला नेवातेगु थगु हे मौलिक मरी लाखा मरी देका गाहकी ते त सन्तुष्ट ब्यावैचंगु लाखा छे निन्या द दुगुजुल गाहकी लिसे थिथि ख्यपाकी पियावया चंगु हपालयाना थुगुज्या थौतक मतिक्क न्याके चुनि फुगुली सकलिसित कृतज्ञता पुंका चना लाखा छे सोरुखुते हि छि थोइले सोचना दिगदु नेवा सरोकार ज्याजो इन्डिजिनियस टेलिभिजन विशेषना खोना या सभ्यता नाप खोना या कुदेश नाप सम्बन्धित अन्य जनता नाप सम्बन्धित अन्य वु नाप सम्बन्धित अले अन्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक पक्ष नाप सम्बन्धित ज्या ठौ सल ब्याका छनु ख राज्य पाखे थिथि कथा या राष्ट्रिय गौरव या परियोजना छगुए थासे हगु अवस्था अञ्चम छ ठिका चंगु ख अञ्चम त वेचंगु समस्या चुनौती त वेकम छ तयारी न सुन दिगु ठो प्रसंगितका सल ब्याका छनु ख ठो गुको थ परियोजना त होला थो परियोजना या त अनस्वीकार्य कि मजु अन्ते कि मजु खोना या नेवाट विस्थापित जी नेवाटैपट्टि सभ्यता तनी वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा त समाप्त जुइदेका
के विरुद्ध स ठेका वेचना दीपी मध्ये छमख वेक युवा कथा क्रियाशील वेचना दिमान वेक यत हाक्न सल पाखिनी अशोज कुमार वेक महार्जन खात अशोज जी हाक्न सल पाखिनी छिट लस्कुसिनतना गुको त छि दैदिलने आ खनैबिटे ऐतिहासिक पक्ष सांस्कृतिक पक्ष नाफो अन्य सभ्यता अन्य जग्गा हरेक चीजले चला त ठो लगातार वे चुम्पटी परियोजना पाखे छके परियोजना वो वया सुन खसा मेको ठाउँ परियोजना याना अन बच्ची दैथे जग्गा चाहिँ सदके लायु अवस्था जगै मुआवजा बिबुटी खण्दैजी जगै भाठाउँ खण्दैजी ठोन्यु अन्तर्विरोध थिन याबुटी खण्दैजल छके चाहिँ सभ्यता सांस्कृतिक पक्ष ऐतिहासिक पक्ष संरक्षण हो मेगु जगै भ्यालु बरे जिबुटी खक ठु चीज गैना के चुन्दले आन्चोपी नेवाटेस आ ठो चाहिँ जगै भाठाउने जो कार्म ठीक जो त्यो चीज को ठक्कै छौं खण्डुल कि गठित दु चाहिँ आ चाहिँ मनुतला विभाजित ठटो राजनीतिक पार्टी हरेक चीज विभाजित जस्नी व्यापारिक दृष्टिकोण सोइबिँदै हरेक कोण सोइबिँदै गजगजपी मनु त खण्डु गठेदु अनि मट गेदु वो विषय कना दिरा थन्ठालगा वया ठोठुल मुसी बसलिपा खखना छु चीज चाहिँ परिवर्तन होला वो परिवर्तन दियो गएठेरासा जब त फास्ट ट्र्याक सिखली खेवा लायु पिग लायु जिउ काट लायु नापो वो गुलपो गुलिस लायु जखन तिर्ख लायु नि खजोलले वो जबले थो होल खोकना पनि एडजस्टमेन्ट नापो जोरे छ नापो वो उलियो जग मुखने थो ताले कुइना क्षेत्र जोरे जुल अन फबी बंग द कुसिपनि छ सामुदायिक रूपले ठो चीज त चाहिँ सन्दस्त या मुजो फास्ट ट्र्याक देसै द माउ ख तर ठो चीज नस्त जुल ल्याएर आसा आ ल्याउडी नेपाली इतिहास मुडे ओके छिसा ठुटा सिंह मुजो बरु छिसा मेठा गने सरकारमा विकल्प कया वस विकल्प छलफल या सरकार न वो बालाजी अरे फास्ट ट्र्याक आ मुआवजा पनि विषयले निर्धारण पनि मुआवजा या टक्यौ खला रासा हो न मख्त छ मुआवजा पनि विषय अन सरकार मवे रंगल का ख ठौकने वो न्यू संगो छिसा खुल्ला कार्यक्रम या रंगा मुआवजा बढे जुया ठरजी अर्जी पनि विषय मवे रंगल तर छोजला रासा जग्गै पनि महत्व चाहिँ खोना ठुलगा कुनै ठुना बस्ती विकास ज्याउ क्रममा आ 10 वर्ष 15 वर्ष लेपला जग्गाले काट्न चाहिँ सोनेले लुदैम ताले ठो अमूल्य एउटै छिस कायम अफी अवस्था पनि जग्गा छिस आ सरकार त छिन्डी लाउँछ छिन्डी भाउ चाहिँ छाबि सरकार छिस छलफल या म सरकार नापा सरकार चाहिँ छिट थो परियोजना चाहिँ छिट छुछु फाइदा छिलेछ खनै पनि यो 32000 वर्ष न्याने सुनाया छ पनि आदिवासी चाहिँ छुकाउ व्यापार देखे काई तर अरबौं खरबौं पनि व्यापारी नेपाली जनता न सुविधा कई दक्षिण तर जेबी अन विस्थापित जीमा अवस्थाले मिले मजला नापा छुजी मजला रासा फास्टैग स्टेशन अन्य लटगा छ हिसाब वो गंगोपुर थे जाबनी बस पार्क न जी मजला नि तले वो विकृति वो तरिका पनि जो छ वो एसएफडी न मजलो खोना छौ सभ्यता नो सभ्यता निर्माण जी खसला वो तरिका या खसला तयार तर जनता नापा छलफल जी मलाई छौ कोठा सुना छलफल आटको छु विवाद खन्दोड रासा सुनो चीज निर्णयले छेउ अवस्थामा हो जिसरे नाचा देन वेकअप छ मुआवजा बढ्यारला डीपीआर चेन्ज यारला निर्णय न यार तर खोकना मुआवजा मकाउ जग्गा न सेनयु नामेले हुना छन् नेपाल सरकारले नामे वो सुनाइ ना छन् नासौ सेनाय याना छन् ताले सेनयु चरित्र या दोरो जुल मालपोटे मुआवजा मकाउ जग्गा चाहिँ छा रोके मुजी सुना छन् ला छा चाहिँ वो सेनयके वा हुनला ताले सेना सुङसुना चाहिँ अवस्था खला छ म हो ताले आ छिसन छौ दंगल नो तरिका व्यवहारले छिनेटन या मला सेना चाहिँ जनता सेवा यावलगी या जनता मडेक्यो देउटी प्रश्न र जन्मेछ वो कारण न आठो नो तरिका चाहिँ स्टेप चलाइ हट्यो आ चाहिँ अन्जुमी मुनु त चाहिँ सेले 99% चाहिँ आ चाहिँ वो परियोजना त मजु आयो अवस्था बी मजु थप्नु सहमति मरेको काय मजु बी मखु दे चीज गठन ये बड्दो वो गठन चाहिँ आ विकास याउने छरा छ सिखलियो सभ्यता न सामान्य मखु जो सिखली ल्या आया चाहिँ एउटा सिकाली लार तर वो सिखली ल्या दिन किराटी सिभिलाइजेसन त अन्डु मध्ये एउटै वो किराटी जो सिभिलाइजेसन दु मला वो थासे जो विकास जो किराटी सिभिलाइजेसन तर उयोनल अन्त्य खट्ने हैन उया न्ययो खला खस खोकने इतिहास गुब्ले गुब्ले ढाइले खन्द बोया छन तर बुङदे नापमा सोना वेबलेला 1338 वर्ष न्य वो रुद्रायनी दियोटाउलो खन्द 1338 वर्ष न्य निहाल अनम्यो छौ विषयले बस्तिर दुनिसा
हैन ऊ वनले चाहिँ रिसर्च चाहिँ गर्नु रहेछ कुदेस नापनापमा चाहिँ मेउ देश दुगा छ जसै वन ठ दो देश त्यहाँ दो केपु देश त्यहाँ दो बौठो देश त्यहाँ दो वो कुदेसी वरिपरि मेउ देश त दुगा तर वो लिखित रूपमा चाहिँ प्रमाणित जिरुङको दिन विषय जुन कुदेश चाहिँ मुख्य केन्द्र गाम वो कोइला द तर चुए मेउ बस्ती त दुगा थोतरिका वेरुङा आज छौ खोन पनि सिभिलाइजेसन नेपाल पनि हिस्ट्री न छौ रिनोभेसन जिमा रिडिफाइन जिमा पनि कुरा छिस राजा महाराजा चाहिँ चुया गाडो छ बिजन बनाया छन् नि जियो युनेस्को न गयो डोरे हारासा राजदेह लेगाटो दरबार दिगट वो जको जुल्ने टाठे नेपाली सिभिलाइजेसन चाहिँ वो खला रासा मुख नि हो छम राजा चाहिँ डेगा ठयो पनि इच्छा अनुसार डेगा डेको विषय तर टाठे नेवाटे पनि सिभिलाइजेसन खसले वो कुदेसी पनि शहर दनि तर वो शहर रसको ओपन या दसा नेवा सिभिलाइजेसन लेन्ने छ तर नापा ठो लेंगी जको विषय मुख छ ठो कुदेस जको लेना चाहिँ जे नेवाटे दैरी पनि विषय मुख आ नापा चाहिँ जुन रासे आउटडोर रिङ रोड जो कन्सेप्ट पनि सरकारी ठोठे राजनीतिक बेमानी सरकारमा यही दलाल चाहिँ नेउम लकया ले लाओ जगयो ठेव मोबिस जग काट्यौ दुगा सरकार लाइन पुलिङ सिस्टममा जग्गालाई बिने छिटा मलाई तर ले जो यो 50 मिटर जग्गालाई जियो वो जग्गा सुकेकै व झिकेकै छ झिनेबाट वा मचाको ठण्डा वो लाइन पुलिङ या अपने जग्गा चाहिँ ल्याउला अन 30% 40% गुलिसे 40% वे गुलिसे 30% वे गुलिसे 65% वे सहाय विशेष तर वो ले लाओ जग्गालाई बिना मुआवजा काइजुल नि इम तो सत्ता भर्न चाहिँ मेथा गनन दैम हो वो कतै लै उपने जग्गा ताबले ले लाइभले मुआवजा उयो जग्गा चाहिँ सिटी सरकारमा काटाछौँ ठो जङ्ग लाइभले जो प्रोसेस दुनी सरकारी उपने ठो चाहिँ झिनेवाड हे मोट हुन्छ ठो कारण चाहिँ आज चाहिँ सोचेन छ ठो शनिबार बुङ्गे याओ अन ठेचो सुनाकोठी ठट्ना चाहिँ ठुला चाहिँ रिङ चाहिँ चाहेको मलाई ए आउटडोर रिङ रोड देखि हुँगा कने ओर्लेला डको हुने झियो जग्गा हुने खने अगे मुआवजा क्या मुआला सो सरकारमा विकासमा बिउजिन छौ टुक्रो दैले गाले छिरा फुल्ली नेवाटला राज्य पाखे राज्य विरुद्ध चाहिँ 100 टेम सौ राज्य निर्णयहरुला ताले झी सुखण्ड र रासा राजनीतिक रूपमा चाहिँ दास खन्न छ कांग्रेसी दास माओवादी दास एमाले दास चल्छ नेटो जोबिन्छ घुम्ने सचेतमय आठो विषय काछिरा रहेछ चिसँग ढाडा आठो ले लाओ आउटर रिङ रोड लाओ जग्गा छिरा मुआवजा मालकी माने हो ठो चीज विषयले वो क्लियर है मैं आज सॉरी विकास थोनै नाचौँ मेरै नाचौँ ढुका हैन वो सॉरी विकास जाने अपनी क्रम र छिसा चाहे जिउले यहाँ जिउने छिउ बिन जाबले यासा जिउने थोला गलत जुला ठो चीज त चाहिँ आ जनप्रतिनिधिसँग नहोयामा आउटर जनप्रतिनिधित्व दिएर गल्ने नगरपालिका जुइर गल छिटाइपट्टि जनप्रतिनिधि अनिपट्टि जनप्रतिनिधि छुटिया चुन्डुले सा जनप्रतिनिधि ठो खोक्नै पनि आथो सांस्कृतिक पुनर्जागरण नेतृत्व चाहिँ अगुवाई या ढुङ्गा गुठी पिन डकन मनोट न नाय पिन डको चोन छलफलेर मिटिङ हरेक जिल्ला वो निर्णयको ठाउँ चाहिँ आउन छौँ विशेष ल ओके जनप्रतिनिधि पाखे चाहिँ वडा पाखे चाहिँ समर्थन दु पूर्ण समर्थन दु नगरपालिका पाखे नगरपालिका विषय जिसँग ठो उठे मैले तर वडा एउटी वडा रिसे ठो इनिसिएसन कया ठो छलफले न्याके एउटी विषय चाहिँ जोड थने एउटी सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक पछि एउटी विषय छिकबिन सधैँले चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रमै हैन दियो दबावमूलक ल थो आउटर रिङ रोड जो रिङ दु मखला थो झि नेवा बस्ती थो सैटेलाइट दुबनी सैटेलाइट सिटी सिरेकी सो जो सरकारी योजना दु वो विरोधले छिबे वनेमा जियो वो जुन आउटर रिङ रोड लाइव जग्गाले सिटीने काट्यौ दुने बिना मुआवजा सैटेलाइट सिटी बटी खगु आया चुन्ने वो छुखलेस वो सैटेलाइट सिटी डेभलपमेन्ट आवश्यकता दिन विषय न तत्काल दिन विषय खलायो खसा सरकारले लिंक रोड ल डेक दिङ हुने जसै भक्तपुर यो लिंक रोड देखला अन ठानगडे उनाजौ रिङ नामायो लिंक रोड दु त्यसले उनाजौ दु आन टोखा खोले जाजौ दु दक्षिणकालीन खोले जो दु चाप गाउन उनाजौ दु लिंक रोड विकास या ढुङ्गा आछुमा होले सम्यो हाना आउटर रिङ रोड मा होला सो नेपाल त गुल्जो टे उठन 75 जिल्ला में डक्क ठन्ट या चाहिँ छु बिनि छुए टे मा होला तले आउटर रिङ रोड पनि कन्सेप्ट चाहिँ सु चेन्ज या मा राछ सरकार मिहटको सायद ठीक जियो राल मुक्तनी छ आल स्यामल लासा 3 नम्बर प्रदेश यो पनि रिङ डेक मालगा काठमाडौँ यो पनि रिङले ठोजुए जुल ठो चक्रपथा होल काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर टल समेत आयो दुनी ठके लिंक रोडले जोरे जुए रुङले ठन्ला माउ मन तर जुन वो झिसा ठो ललितपुर नुवाकोट मकवानपुर ढाडिङ जो जोरिया पनि बेस दुनी रसवा
वो डिस्ट्रिक्ट होना स्वेमालगा राज्य एउटी थो 3 नंबर स्टेट एउटी चाहिँ रिङ डेक मालगा डेभलपमेन्ट लो पाडेन सरया माल्ने ठन्जको दक्क मनोड क्राउडेड याना पोल्युसन याना सासा लाना चाहिँ क्यान्सर जुइ पनि अवस्थाले हेमजिल्ने सरकार जिसो लाना जो सासा दो वो ठीक ठासे दुला रासा मोर जिसुरट मोड ना छुया गाडी एउटी कुन्टोनाले चाहिँ पनि क्यान्सर जुइ जुलसो ठोच तरिका चाहिँ सरकारी पनि जो योजनाहरु थो चाहिँ गलत ख वो कारण थो आउटर रिङ रोड माउडी म फिटर चाहिँ छुयामा लासे थो पहाडी इलाका चाहिँ येनमा ल वो 3 नम्बर प्रदेशीय रिङ डेक मालका हो थो राजधानी रिङ आडोब्ने रिङ रोड चाहिँ राजधानी रिङ यामा अनि पिनी ओब्ने बेल ओब्ने रिङ चाहिँ वो प्रदेशीय रिङ यामा ओले विकास ट्रान्सफर्मेसन जुइगा आ डको केन्द्रीय टेटलाले संयता यो अर्थ नल मन्दने सरकारी योजना चाहिँ ठोस खण्ड हो असोज कुमारजी दगले लिपा चाहिँ आठो गुगन छिकिन्छ विरोध नाचुना दिलो ठो परियोजना त्यो विरोध नाचुना दिलो सडक संघर्ष हुने दबाब बिउ लगाइ त्यो अभियान ह्याक्यो छिकिन्छ नाचुना दियो ठो टेलिभिजन सुचना दिए पनि त खनावासी नप मेबी नेवाटे त गु चाहिँ इन्डिजिनियस टेलिभिजन सुचना दिए पनि त न्यूज सब हामीलाई सुधाइदि ठो सन्दर्भ त क्या ठो सन्दर्भ त क्या चाहिँ आदिवासी यो जागरण अथवा आदिवासी अधिकार का यी ख वो आदिवासी त चाहिँ दक्क दनिमालगा वो राई लिम्बुडिया सृजनाजी मो छिपेन तक छौले वे माला वो ल चाहिँ छिटा दिशा बिगा ढोल न चाहिँ न्यू समाजमा लम्बी रेउटी विषय तल्ला छु छि बेस्टते बाबजुत न थन्थिङ चाहिद ल थुलमुछि खकना दिल छिटै सुबा लिबि भाग नपला जोजलपा सुबा नेवा तेगु थगु हे मौलिक मरी लाखा मरी देका गाहाकी ते त सन्तुष्ट ब्यावै चंगु लाखा छे निन्या द दुगुजुल गाहाकी लिसे थिथि ख्यपाकी पियावया चंगु हपालयाना थुगुज्या थौतक मतिक्क न्याके चुनि फुगुली सकलिसित कृतज्ञता पुंका चना लाखा छे सोरुखुते हि तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला